IBible Society seyimemetele umthandazo lomkhulu lotawuba eMavuso Sports Center mhla 13 enyangeni yenhlaba. Ingcikithi yalomthandazo kuthandazela live laKangwane kulesikhathi lelindlula kuso. CEO weBible Society umnumzane Ngcebo Mbuli uvetile ukuthi kunetingceku letinsafu letiphuma ngaphandle kwaleli kanye netingceku kuleli titabe tikhona. Inhlangano yeBhayibheli itabe ilungise umthandazo this coming Saturday mhla ka4 June. Umthandazo utabe usemavuso. We call it a national prayer ngikuthi umthandazo la sikholelwa khona ukuthi sinhlangane neBhayibheli sive sonke baza abantu bonke nabo bonke labakholelwa la kule Bhayibheli noma labasebenzisa iBhayibheli singahlangana kanye sitothandaza. Sithandaza ke as Bible Society phinze simaKristu kaNgwane esikhathini lesi ngathi silikhuni for us in the country nasemhlabeni wonke. But sesithi ke thine we believe in God, we believe la eBhayibhelini and siyati ukuthi lusito lwethu vele luvela kuNkulunkulu lodala izulu nemhlaba. So ke sitothandaza and seeking the counsel of God. We believe God has a way, has a direction. Sihlalo webhodi yeBible Society noMsamzebele ukhuthatile ukuthi wonke eMaswati akaphelele emthandazweni njengoba umthandazo utobe usemini. Normally ngikuthiwe ngesizathu lapho kufe kushonele enye khona dibonsa tonke kanye kanye sithi ke sesibuthaneni sihlangane njengeMaswati. Lo mthandazo utawuqala ngensimbi ye10 ekseni kude kube insimbi ye10 yentsambama. Ngingunondobeko Thabetse ngina nohlanhla thwala itindzabeni channel yeMaswati kumahlanya.